gege nih nang tenang bajak ring bini wani Rabu esto kana foto kentek tone men tak perja sampean nang lagi an tahun ning kan sampean ku netep nih wahai para perempuan ngandung nih leso tak leso tak leso bagus ngandung nih berak tak berak bagus lahir nih kesambian lahir ekapati teh kepati ya buka 1 buka 2 buka 3 buka 4 pon lesok sakit kepati ya gula tanya mangkin terakhir jawab bak bada ring dempo bara jera ngandung ada ayo tore ini kan kesimpulnya rosak nih mata rosak atore pun tak berjajah canding mantek natijan ini kan kudu apa can latar belakang masalah nah kan sini kan tuh ngandung sakit ngandung leso lahir kepati ya jero tak jero ngandung tak jero ini kan bertentangan nih kan tinggal jagikir gini ke bener gini kan ana apa mak bener ana apa make sakit mata jero ana apa make leso mata jero ana apa make kepati mata jero asbab annasu mafturuna ala hubbil aulad manusia kak dimak bisa secara fitrah cipta akiban Allah cinta kebi kena foto dari cinta kena foto makai sakit tak gerisah bener gitu Allah boh muntak cinta kena foto sekali yang jalan bola cok iya mak menyembah boleh untuk gentuk mungkin kayak mak bocor estona ring bini cek tekin dengan apa toh mari roke ya mak neng akhirnya Allah Allahumma sholli ala Muhammad ini kan nomor 2 ini kan gini nomor 2 dari hadis sekelak kati nama saya nomor 2 iki kak dinto wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah illa fasya fihi faqru bila ning setong kaum kak dinto hukum yang dilaksanakan sudah bukan hukum keadilan Allah maka masalah musibah yang akan diberikan oleh Allah apa nama fasya fihimul faqru apa artinya fakir kapi kaum banika mun hukum sayang kui beni hukum keadilan Allah maka orang yang itu fakir sebab nabi hukum ka itu beningan kui keadilan Allah saya salah pasti bener saya bener pasti salah biar nuning belum ngesening lapas hukuman pondok pesantren Telem Barat dan Telem Timur yang beni punya anyar nih kan pondok pesantren Selau nih kan lapas Pamekasan dan lapas narkotika gulisan lengis saya sah kejok ngitek gula ini gua beda siapa tafsir beda saya juara 1 lomba kitab se-Jawa Timur beda guru ngaji beda kita keluar guru ngaji anapa gara-gara nokol santrena ring Probolinggo ya kok mangken ini musibah mak jok kiai wah tak oleh nokol dumai ipa sekolah sekali mai pondok sekali dumai pengaji sekali mungkin je tak oleh bokon anu tibi saya tak berada ngaji di santri mungkin boleh ngaji gini jok iya bener sebab beda nyanyian alif dak koton naruh tak lah santri mungkin bro cek boleh ibn makain alif dak napton apa ngucap alif dak koton bro bujak udah guna orang morok ngaji Quran murid ngaji Quran perban morok nih toron setong nak kana akemia tawah toron kian kapi dulu dah mak kana cukemi mapah rombongan deh cukemi guna dari bakal bah ngoca awas singa mulai laku malam monta amit akemi tak oleh toron ke jeding popo banko tinggi enak kan gini kan sedikit ampun alhamdulillah oleh seminggu senjata makan tuan
Napa? Gula Imam Isya mari ngolok salam atau le ke budi. Lebih desi akan metas lager. Tuting ban gula. Akemi ban. Engki. Ma akemi. Cukemi. Ma antar ke jeding, wa jeding baba akemi tas lager. Ada dari menjawab nah. Jepon min Nabi tak amit tau le toron. Mangkoni popo bi. King ngabosaki bulan kina kana. Cermat-cermat ban gula. Jandi ungke anu jandi jaga. Dia tak ajar kajar gitu. Op ding tak jadi op. Ya Allah ban gula pan. Apa nolok? Ya Allah pan. Napa rai? Keje menyamal. Napa rai? Ana nak melang ker itu. Mati lah melang ker rai. Titibah gula sesalah. Mati lah melang ker. Gula ngota. Cukup tak pulang yang tak kau sekejap dengar aku tak kau bulan guli gigi mun tak amit tak oleh toron kau be gulai tak pangotan jarang pah panjenengan madebu senike kau tadi tadi makai dia mapah guli sesalah tu tak minta yang popogi makai yang tuan aduh sana toron para rabu pai buku ibu napani buku pah mulai para rabu ye bagus lebakur sengasai alhamdulillah barokah ilmu rebandai Allah sagu tak berak ngarang jadi ngaji bur bangkade sampean sing ngajak lang jokolang ke kiai teki lek dah kena pun enul huda ni al-falah ni dari dengar ki berdebu dari Sayyid Muhammad dengar ki lek semontuk kepi dengan al-falah berdebu dari Sayyid Muhammad orang montuk ni kan saya kata roh telok alim barokah manfaat bener. Qala Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani sabatul ilmi ini ngakini sabatul ilmi bil mudakar ilmu ni mun tero cekak mutolaah ajar babejeng mun kun tero alimah ajar babejeng paham oke ajar omongi munduk sanad wa kastah mungku kastah gula kastah gula bakun oleh kata nikah jangan mun bejeng aliman jen mun gula ni umri alim gula ni kecak maafan sampean gadis hadis magi ngapa laki mah mah ngin todus gula tampil ke kantor ngapa laki gula pon sampean tak alim le muduk dengan alfala tak alim yang sampean tero barokah bener tero barokah wa barakatuhu bantining barokan ilmu bil khidmah kala ben ngabdi ka guru jadi sambian mau kita alim mun tero barokah ngabdi ka guru mangkene kepunten mun duka menolong suruh ngabdi tak ngabdi coba olah tika dipun apa ki Khalil lambak semun duka kiai katipun apa ki Hasyim Asy'ari semun duka ki Khalil Bengkanan katipun apa lambak kiai lain ki As'ad terus kemudian katipun apa guru Nurul Qadim bade kiai nyaman ki Hasyim Mino walina Allah katipun apa lambak sepas tetireng wali semun duk ning edelem sepo ke Hasan Genggong katipun apa gara-gara khidmah derma khidmah dari saking patu nagi Hasyim Mino ni Genggong anu Nurul Qadim kali kacor pesantren raja ika desa bener Nurul Qadim nyaman dari saking khidmah naga kiai bi kiai sepo ni edebui jidur dia jaga kin mulai depak waktu no salat pah popo iki kurang semenit sepu pah popo kujok kiai pah tuat Hasan Genggong male tepu karena tak kau itu kanin semaput langsung semaput mun makan banget ya dur male tepu iko tepu tibina make orang saja go iko lain ben murid tembak matua guna pada ada bu lamba ni kan ning matua ni kan tepuan jidur sini kan mun duhur pampa pampa sepu pakai ning tepu telo kali kojok keluar kiai mai tepu telo jaring sepu bejang doa mai tepu telo iko kaki boleh tepu boleh setong kaki dur apa mai tepu boleh ngurangi setong kiai kiba ada orang manggen santren ni kiba ada kayak tak ada tiga kiai dan jaring cengkal deh kan guru iko orangi setongnya mau iko orang yang makin jadi tepu
Mun sampean sampean tero manfaat ilmu lek, mun tero manfaat tero tawa carana. Tero tawa. Wa naf'uhu biridho syekh, mun tero manfaat ilmu lek biridho syekh kalaban ridho na guru. Cek ke nyakein ka guru. Nah, mun sakut nyakein patekin ilmu nah tak kira manfaat lek. Tapi begini-gini le ilmu ni segoni kilingin lo, mun kadung manfaat gege ya. Pemimpin tahlil siapa? Siapa? Nekuk Fatihah. Mun tak tahu jak ada bola amposan lembut ya. Yereng Fatihah atau rakidah keajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Pacan urip, "Puh, macet teh gino magi." Ma Allah Fatihah. Allah, saya debu Fatihah siapa gelu iku? Allah ya, ya bagi ke si andi gelu. Pak buru bagi ke si lain. Torong yang tak tahu jadi ya. Pada bengi mami ngimami salat mayit pak aruku ro pada can makmum beda apa jang jenazah aruku re san lerek mare make mak aruku ke jadi kebeni apa jang sepuh pian ni ka bojang mayit berapa dia dak rukun nge pak kalih takbir dan guru pasalam tak mun mayit biasa jadi ari raja tu seri ari mun te ruku iku doang dosa jadi tak tahu mungkin sambian tengok jaketnya kan sambian bila lekat dunga guru kayak komar kayak ngene bi boleh beri tua mian mare yo cola modal dia lah tak usah ke Roma aja mungkin Roma nyambi rokok bah gula lambak bernai balai tua ban menjadi muna guru seni kenyan mau ngaji ya sambian ke komar moroka sambian atua seni kan Allahumma adhib uyuba muallimi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Ulang na boleh tedung Allah Allahumma adhib barakat maaf Allahumma adhib uyuba muallimi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Napa artinya? Guste paelangaki cacat celah gurun abdina coba padengaki dari abdina tapi jek paelangaki barokah ilmuna dari abdina jadi mun cacat celah keleroh serabai pasti andi magi kiai bener gitu jadi sambian mun tero nyari kiai setandi kelero ben tandi cacat kepang dermah jek mun dugi al-falah dermah kalangi nyari guru malaikat benda tak ada Eki wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wala nauma lahum guru. Tan bade ning akidatul awam guru. Malaikat tan di pak tan di mbok tak akan tak nginom. Tapi mon gula abah. Lobar dikira ke. Te oron gi buru bodoh karen apa pon kacang wassalam. Wassalam. Jadi gula minta tolong ke kantor. Mari keadilan mari kita tegakkan. Tegi mun sambian tidak bisa untuk merubah keadilan orang-orang para pemimpin yang ada di atas, mari kita ciptakan keadilan di keluarga sendiri. Di keluarga sendiri, bila anak salah kepada salah, bila anak salah pokol jago tako mun mangken jak bunten jak anak pah mabengal ke ring tuana tako kenapa tuana beda ada banyak curja apa jang polan tak apa jang sepu polan ni popuah pambon ngota Allah jadi madem tedung jadi hamti haman paham di hame gua jangan pan apa butuh pun tak apa jangan lah gua pahatokar para rabu mangkan sambian puk jangan terlalu banyak bicara di hadapan sang suami karena apa kata-kata sambian nika bila gedung santak guru sangat mengiris-ngiris hati suami hahaha jauh ni balai mungkin ni ke benijan muslim lagi benijan muslim gula ngojolah hadis ni ke sahih ni dore sini enggak ma raaitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakunna engkau tak toman ngatau orang sekurang akal kurang agama sebisa menggoyahkan pendirian reng laki sekoko ketimbang beanjiri wahai para perempuan
pakoko ereng laki, pagego ereng laki, paangko ereng laki, taboreng bini ker tak bisa aja, tak bisa. Beda cerita lagi muslim, beda mayur jadi kaki. Sayyidina Umar monalo mampa ajin buru tako, mangkana sampean jompoan mon punya ajin nah, tolesen Umarul Faruq ajin buru, kon nyaman bae kata aku ibu ajin. Tapi ternyata setong waktu Sayyidina Umar atau karben rajin nah. Sayyidina Umar takut semasuk ke Roma, takut kenyai. Marah. Kan berarti ring bini saraan benejin. Apa tak iya po? Apa gula mangken? Mangken ni ka muslim ni ka. Api dato jan sambian lebur ki muslim yo diburi kuah. Seneng kapi. Keng mole gula compok mangken berpan bekel ke gula haram takut makin masuk ke Roma ke. Dah iya masih takut. Kenapa? Karena itu dia bunda Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana banyak pejabat rosak gara-gara rajinah. Betul? Mangkana gula minta kereng ni bini reng dempo borak terteti wanita solihah kapi. Sabar-sabar amin. Amin. Bagus dah iya dah. Pon nomor luru nomor 3. Parak pon. Wah mulai kemarin. Nomor 3. Wa ma dhaharat fihimul fahisha illa fasha fihimul maut. Jika di suatu kaum itu perbuatan zina itu sudah merata, la tada leng aleng, la tada dus, maka ning setong kaum gak dinto bekal perata dari musibah yang akan banyak menyebabkan kematian. Mon musibah la banyak kematian, terjadi musibah besar-besaran, berarti perbuatan zina di situ sudah banyak. Walaupun terselubung. Wahai para bapak, para ibu, mun sanya zina mungkin sudah di mana-mana, betul? Bahkan berdesi alasan ngendung dak nakena apa ngucap amimpe ebeng tabeng ular. Emak berdesi ngendung dak nakena amimpe tabeng ular. Ternyata alhamdulillah ipangki benih ke ngamimpe tabeng ular. Kecapok lar kabur sarong. Mulai Mondar kabur sarong mereka santaan mondar kabur biasa guru. Mondar kabur biasa ni mun saya kekek soko sebere soko. Mondar kabur sarong saya kekek itu sebere yetas. Sangang bundan bah. Mangkan terselamat ni ka kapi lagi. Mangkan terselamat dah. Mangkan mun ring nyonat guru kan selamat di beda walimatul hitan guru. Napa tocuk nah? Rekarin kocok terselamat. Mangkin banyak rekarin kocok tak selamat mungkin. Doakin ni kapi terdetireng muljo kapi ni. Dari santri al-falah dari pasalaman dari kelakuan bisa buat juga dari birlikna kelakuan si ridho ibn Allah subhanahu wa ta'ala amin. Termasuk santri lagi Nuruddin bani kaki Ainul Huda daripada dia orang-orang seperti Allah kapi. Termasuk nak foto nah saya ya kholi para almarhumin ni malah muka terdetireng gus bagus nak foto nak ajunan si hadir kapi peninga dari jauh dari perbuatan maksiat dek ajunan ipun Allah amin. Apa sebab? Kelakuan gak dintoh bisa nyebabakin para rabu musibah terjadi di mana-mana. Makanya pompongki dempo berak ki selamat terselamat terus jauhi kelakuan sedaya ridho. Pon nomor 4. Wa ma taffaful mikyal. Saya ulang, wa ma taffaful mikyal. Wa ma taffaful mikyal. Bila setong kaum ampon sekut tak beres urusan tembengan. Bila urusan tembengan lah tak beres, tembengan lah tak beres, apa musibah yang akan diberikan oleh Allah? Illa muni'un nabat wa ukhidu bisinin. Naman apa bayi kaum jadi tak kira ngasih lakit. Nyaman apa bayi tak kira ngasih lakit. Apa sebab? Tembengan lah tak beres. Banyak tembengan tak beres? Banyak. Bila tembengan pun lah tak beres, para Arabu naman apa bayi? Tak kira beres putan, tak kira hasil ben Allah. Tak mon lambak saya mau pokok ni. Bila pokok pani kalau ibu tambu angin pas bini bah ngucap alhamdulillah meliam emas. Wah, sebab ring bini mau nandi emas kan dah iya bukan TV gitu. Tang di mana ya? Tang dirian no. Iya. Demah desa. Kerja ni masih keronang. Saya ngabas sek. Bila si Andi Tina sambian magita andi sok koren anapa demang dah apa sekali. Jadi katas ke bawah nyaman tina makin sambian setandi bakoh dari beri rezeki lain sandi bakoh terhasil lah
keng katon la tak pateh makanya dingin-dingakin kabar pun la arga lengan tang salbut lagi Allah cok mune jompo nih san sompek nih maki bedereng mati ta yen tari aja waring mati wa bedereng mati wa tetangga dina lah sambil mak mati setia iku mau pikir kan gini berkerembek apa saya tanya lagi arah mau antar jagun masa ada bok wabah arwah makai teh bendem sampai lagu tak kira bucok aja iku mun ria mun teh pasat malam setia bucok aduh benilah jauh dari hoson gak bak apa jangan etalon duh apa jangan etalon apa jangan sabar sarong teki selaja songgon teh yang kui bangang kui satana malaikat kan repot hari acara apa bejeng kan aduh salah sujud innalillah baca ada kata kian ban montang dijak tabu ni sujud sih aduh salah ojen lebur pada beberapa saat kau bawa ojen kau jawab doa katanya ya Allah kadin to beni pancak gusti kadin to beko iku dan gula rumah pangeran ibu dan beko ban pancak dujak santri al-falah di atahun ke beko kembang sepancak rumah pangeran ibu dan haram salah tak hasil bagi apa jong pada itu morokat tu benar kau lempar lah kau leten kau aduh ya Allah tersukses ini ala kau napa saus sampean tersukses ah saya Malaysia tersukses ah tertangkap polis moson polis pula tidak polis ini kabar ibu ni kah tertanya polis bulan di tetangga guru termasuk sesede anu nyelam ning tasik awak jadi berin guru ring berep ring pelak-pelak guru mate enggi guru kan takut ke polis guru lebat budi jadi bah numpak perahu ada bah terus selama ada kepi kan tuh tersukses iya bu lagi bu budi ke Malaysia bu iya bu mata noro bu saya nggak tak melu bu saya nggak anu bu dek rumpuan bu kita nggak tak apa nah lagi tanah apa pak tak menering bini laki dua tahun le menering laki bini dua tanah apa ya bu ya ingki Allah subhanallah ingki lah sini ingki ya tapi insyaallah nah tekan udah tak nas manas nembian deki bagi kiri laku kok mana mah pidato kiai kan bentak ko anu bentak bini boleh deki pagu kiai siapa pidato deki pagu le sekiri deki wah jadi senengah jadi sengak sandi tembongan aku laku iman kaman pesepak tembong nah cek tungacuan ke orang lain cek merugian orang ini kamu oleh rezeki tapi rezeki ini online derita halal ipun Turki ya benar Allah magi punya aku laku ipun kering tak buambu ipun ini tak buambu ipun Turki aku laku sepenting sedikit tapi yang penting barokah mon sakoni barokah sepa nih dermah teti rezeki si mubarak ma makna mubarak kullu ma ya'ti min kibalihil khairul katsir setiap sesuatu yang mendatangkan kebaikan yang banyak masyaallah terakhir pastorona beri apa pak tanya micum sejam pun terakhir iki kak Dinto barang gini kak iki wa ma mana'uz zakata illa hubisa anhumul qatruh bila pada setong kaum nikah bila bajana majar zakat pas tak zakat lebenyaan secerek benyaan seta zakat maka kaum gak dintoh bajan ojen tak epatoron ojen tetimun lebada bagi na ojen tak epatoron ojen orang lah kekurangan aing lah abid seta ojen bajan ajan orang tete masan lah bajan ojen pas tak ojen apa tete masan lah tak ning rotaroen lah tak ning ratorain Kak Dinto berarti orang si berdening i masyarakat Kak Dinto berarti ampun banyak saya tak majer zakat keng nikah benireng dempo pak mun pahreng dempo pak nikah kemelo nggak nikah
Bisa sao sering mekasen, bisa sao sering belumpungan. Pokon reng Islam pun tak kompak, pas cerai kepi, pas tak majar zakat, musibah, Pak. Musibah. Makanya, anapa? Jaipon Allah, di dalam setong hadis qudsi, jaipon orang ni kamun masuk surga bekal ibrina nikmat mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat setak pernah padeng ke mata, nikmat setak pernah ekeding ben kopeng, ben nikmat setak pernah terlintas di dalam hati. Tapi kenapa ning dalam Al-Quran disebut tajri min tahtihal anhar? Anapa mak ning Quran disebut cek mun swarga panika akili aing songai babo nika akili mun gun songai nika kan nikmat banyak ning itunya terlintas dalam pikiran, terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga. Mak ning dalam Al-Quran mak disebut tajri min tahtihal anhar cek ring kenika nikmat swarga. Mak songai masuk ke nikmat swarga cek songai banyak. Jawabnya senikah. Gula pernah tanya ke kiai lah, kiai wah ada bu. Apa mak dia? Karena makin ning itunya orang ria muntobu aing benya aing ria swarga. King pabenya pese mun melarat aing hari agak ton neraka iku. Bener enggak betul? Engki kati pak gede bun gi buru madebu korang aing kan to musibah berharap bu. Mangkana tore doakin mun panlo tore sambil aku laku nikah mun leje abid tak dem toron ocean istisqa sambil min doa sambian guluban panjenengan panika salat minta ocean mun leje abid tore sambil pabenya sedekah guluban panjenengan insyaallah ocean bakal toron. Cek kon ngelakonin kelakuan sete ridho iku ingat lambar pah okol. Banyak jopo nih pah mau beda okol mele ocean iku. Orang selang penting aki iku. Dung dak dung sini kau bodoh semua keluar sini kah ayo siapa sih okolan apa penting kita tebuk kau lagi ini mulai turun ojan kan ya jentak kok magi ojan malaikat kan pelengan geng apa sakiring selang penting aki kata gini kabaran muni jember lain boleh ngakuin apa kui ocung napa ocung panika panculin guru apa cetak tuar kadung-dung belendong sampai keluar dere tojunan apa jan trauma turun ojan tak bisa tak bisa pada ben pasaan kedua jadi malaikat setoron Lailatul Qadar mun pahyam ba idem jedem dem jedem selanjang da yiru dur saja yiru buru magi malaikat ngagak toron tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr ngagak toron yamba binakana buru munang-nang jantan malaikat tapi jadi penyiksa pada bandreng bini bandreng laki ning dalam kekeluargaan munang-nang jan malaikat rahmat le toron malaikat rahmat le nyemak rezeki male lancar atokar makai malaikat le joy jara no ku dari atokar iku mangkan makai minyak rezeki anda tak bisa tan mangkan sampean jak atokar menoloh mulai daerah torai ban malaikat benihun malaikat menoloh senorai magi anan norai pah ngoca rimun tak gulaku atokar kemarin pak kemarin gulaku yang siang kemarin kadang salah tak tukar sekali sehari pak ngucap mak buru nesep kena iku mak buru nesep iki rekan werowe ngarana mak buru nesep iku jareng kridu mono mangkane kula minta tolong ki Bapak Ibu sampean mentoro tak tukar karena salat jamaah mun orang salat jamaah nika pakelar setaknya apa pakunya apa bu duhur tanya apa maghrib deki nyapa paku bajang silake di mana kamu berani kasih tapolik 100 derajat ke gula kurwa temor kan gula tinja kikir ja kok lah bosang pasabor kasabor bajang Allahu akbar dan jalan tanya apa sebini bah ngucap tak makmum tak oleh ganjaran makmum berpandaknya apa ada dem dibudin bah waktu nama makmum king tes melentar Allahu akbar jangan salah kayak nyapa benar apa baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin itu kertas mari sini kan wailil maghdubi alaihim waladdallin sebini aku tak macam amin lebih jana
tak maca debaja na maca perpantanya apa dia rembat dibudina amin dan salake kakan jadi bener dibudin rakaat kedua Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim dan sebini matangi mami Mekah we man menyamat kejajaki cermat dibudin ghairil maghdubi alaihim waladdallin dibudin sebini teka adela nyapai kok amin dan selaki tedung degi jaring lah nyapa bareng golok salam tawa awirid bareng doa bareng pas salat ba'diyatal maghrib mari salat ba'diyatal maghrib tak payah candek tanang sebini sekoran boleh gimana asal laki wah ngocak iya kursi ulangi boleh nyapa haram nyapa coba sampean jak salat jamaah bila senyapa haram paling guntan beda tamu selaki ngocak kopi 2 Pak itu aduh ada mengasal cuma pulang makan jan salbut ada salbut nih Pak ada salbut ya nikah lambak saya beda nih sejauh dari semak gara-gara HP Malaysia bendempoh semak halo semak mungkin Pak gara-gara HP dah balik pun sejauh dari semak maaf saya semak dari jauh dari mana sebini boleh dapur senake boleh nyamper punan boleh tamu tak pahnit pun kopi le 2 le sebini mah ngocak berapa ya tamoy jadi bini nak katon di Malaysia pada di dapur jauh sampean mau nak habis ke kiai lambak kata betah ke Bunyu Anyar tegi nelpon kada sampean hah mun mangken lebur kakek Komar assalamualaikum ya salam badi telum aja eki candi keluar ke bulan jadi ke Komar seroja keluaran badan sampean cak lebur bener nonton bagus ni kepada jadi lembak kita ada HP sampean mun ajab mun telasan kan mangkat guru kalau beuleun teh arojong pejadiin arwah kagaan kan sini ni badan HP mungkin alhamdulillah pah nulis riwerin saya atas nama keluarga besar Muhammad Musli Adnan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 Hijriah mohon maaf lahir dan batin pas dikirim ke semua kontak masuk kapi surat masuk kapi sana congo ke Komar beri iya kojoje cangkon jadi Komar kirimin aduh ya Allah Pak Dibudin tak ada habis ke kiai mari lah mari apa SMS tidak usah bertemu di darat karena sudah bertemu di udara jadi gue laku sampian gara-gara HP ini kan terbalik nih saya masuk surga HP ini gue laku sampian tak norot kira bukan mungkin kan banyak si adan HP nah orang tak tahu mana adan malah si adan saya ngaji Quran HP nah orang tak tahu ngaji Quran bener apa bentan cak mun ya adan itu antar ke masjid ada ke masjid kan bah itu tukang adan cermat tuh adan kalau sangat aku laku adan kalau sangat aku laku orang pahentar kapi sambil jemit tong toron kalau sangat adan aku laku deh toron gila ban iya setukang adan bah keluar sekilir engkau apa ban mana iya engkau adan duhur bantah entar marah engkau adan asar maghrib isya sopu bantah entar ya aku adan kalau sangat aku laku entar kapir ya berarti sekilir siapa engkau apa ban nih pakai Komar Madabu pada gila deh jadi si adan gila entar gila manggan jadi selbut asli selbut tertak selbut dempu berak dari parangnya selamat kapi pokok dempoh tak temor tak berak kapi dari selamat depan Allah demikian yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan jika ada nama dan tempat yang sama itu hanyalah fiktif belaka
sinetron deh, sinetron. Jadi, jadi kurang